Pamiarsa pengerau sasih kaon sekadi sabederes miwah angin barat ngelintangin widangan Kabupaten Karangasem. Punika mawinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawi BPBD Karangasem ngungguhang majeng krame mangdane nincapang mitigasi bencana. Kalaksa BPBD Karangasem ide bagus ketut Arimbawa Mausang, kantos ring tengahing Februari warse kale tali 3 Kabupaten Karangasem kantun ngarepin pengerau sasih kaon sekadi sabah deres miwah angin barat. Kanan inucap ketar kayang pacang memargi kantos sasih Maret sani jagirau. Harimbawa ngawehin sangkaning sasih kaon inucap ngawinang kepanggih taruh runtuh blabar kantos tanah embed. Puni kemawinan pai ketandane ngaptiang mangdane krame saya nincapang mitigasi bencana. Sekadi krame sane menang nampek rengkoen tenan taru, mangde ngabas taru antuk nambakin taru inucap bah ngusakang uma krame. Bali Pos Nguningayang.